Yego nibyo turagarutse ngo turebere hamwe ibikomeje kugenda abivugwa hirya no hino. Nyemerera ume ikaze muri izi studio za African Info News namaje kuhagera kugira ngo dukomeze kugenda turebera hamwe ibikomeje kugenda abivugwa. Reka mbanze mbasuhuze aho muherereye mu mfuruka enye zigize isi, nabasuje rwose nongeye kubatirira yambo. Reka nongere kubabwira ati dukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira dukomeze kugenda tubana muri izi page z'amakuru akomeje kugenda atugeraho gatano uko kandi ni byinshi tugiye kugenda turebera hamwe kuri uyu mugoroba. Rwose amakuru yo abakomeje kugenda atugeraho ni menshi. Unyemerere izi page tuzihere ku itangazo rya wazawaza abawazarendo bamaje gusora mu masaha make babwira abarwanyi ba 23 ko babahaye amasaha 28 muri Kivu y'Amajyepfo. Nyemerere turagenda turebera hamwe ese wazarendo ihekesheje iki? Ese wazarendo ko biri kuvugwa yuko yaba yamaje kugota uyu mujyi wa Bukavu bimeze bite? Unyemere turagenda tumenya akantu ku kandi kibikomeje kugenda bivugwa Sud Kivu, Nord Kivu. Unyemerere tunyarukire Iwarikare haravugwa iki? Ni imirwano hagati y'abarwanyi ba 23 ndetse n'ingabo za guverinoma FARDC. Ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, niyo mpamvu mbanje kugira ngo tugende dutatura akantu ku kandi kiba bikomeje kugenda abivugwa. Unyemerere tuze kunyarukira ku itangazo rya 23 nayo isohoye mu masaha make, isoye yirukana ingabo z'abashinga heza Barundi yuko rwose zigomba kuva ku butaka bwa RDC mu masaha make, mu gihe yaba barwanyi ba 23 babahaye amasaha 12 yo kuba bavuye ku butaka bw'uburasirazuba bwa RDC. Ese ibi bisobanuye iki? Ni mu gihe perezida w'igihugu cy'u Rwanda yahuye na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi i Qatar, rwose mu mujyi wa Qatar, mu gihe bari bahujwe na Emile perezida w'iki gihugu cya Qatar. Nyuma turagenda tureba byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Mbere yuko ninjira muri aya makuru arambuye, nyemerera ubanze ukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira dukomeze kugenda tubana muri aya makuru y'ubwino bwisa, amakuru acukumbuye akandi amakuru yizewe gatano uko kandi. Reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Mbere yuko ninjira muri izi page baida wereka mbanze nifurize abayisilamu muri mu gisibo cya mweza Ramadhani, mbifurije kugumya kugubwa neza. Nifurije namwe mwese abadukurikira kugumya kugubwa neza aho muherereye mu duce tugiye dutandukanye. Mbahaye ikaze ngo turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Reka izi page z'amakuru yacu tuzihere Bukavu, utumanuke twerekeze ku itangazo wazarendo igejeje ku barwanyi ba 23. Turebe ese ibyifashe gute. Nuko umujyi wa Bukavu maginga ya makuru akomeje kugenda atugeraho nyuma y'ibitero byabereye mu duce twegereye uyu mujyi wa Bukavu, harimo agace ka Nyangeze, agace ka Nyantenge, agace ka Kabare ndetse na Kaziba. Nuko amwe mu makuru akomeje kugenda atugeraho abo ingabo za wazarendo zamaje kugota uyu mujyi wa Bukavu. Ni mu gihe ingabo za wazarendo zisohoye itangazo gihutirwa rivuga riti abarwanyi ba 23 bahawe amasaha 28 kuba bakibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo. Iri ni itangazo risohowe n'ingabo za wazarendo zikomeje kugenda zigaragaza ko zishoboye urugamba muri Sud Kivu zifatanyije n'ingabo z'abashinga neza Barundi. Rwose ari ryo tangazo turi ugende tunyarukiramo rihawe abarundi rwose ngo bahawe amasaha 12. Munyemere turagenda turigeramo. Reka tubanze turebere hamwe ibyo wazarendo itangaje. Ni mu gihe wazarendo ikomeje kuvuga yuko yifuza kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Izi nyeshyamba za 23 zimaranye igihe kigera ku kwezi n'iminsi 5. Wazarendo ihagarariwe n'uyu nguyu Generali Yakutumba William uhagarariye ingabo za wazarendo muri Sud Kivu, ukomeje kuvuga yuko rwose yifuza
we n'ingabo ze za Wazalendo ukwigarurira aka gace ka Bukavu ndetse bagakomeza bakajya no mu mujyi wa Goma. Mu itangazo asoye aravuze ati abarwanyi ba 23 tubahaye amasaha make kuba mukibarizwa hano muri Sud Kivu, niba mukirimo rwose muraza guhura n'akaga gakomeye. Bitewe n'ibyo dukomeje kugenda tubona ibyo izi ngabo za Wazalendo zikomeje kugenda zikorera M23 muri Sud Kivu, nuko bishoboka rwose ko aka gace ka Bukavu Wazalendo bashobora kukigarurira mu gihe gitoya. Ubwo tuba duhereye ku bitendo twagiye tubona Wazalendo yagabye muri aka gace ka Nyangeze, agace ka Kaziba, agace ka Nyantenge. Utu ni uduce M23 yagiye ihuriramo n'igihombo gikomeye cyane, yagiye itakazamo ingabo nyinshi cyane, yagiye itakazamo intwaro nyinshi. Rero bitewe n'irutangazo twamaje kubona nuko bishoboka cyane ko rwose Wazalendo ifite ingufu zo kuba yatsimbura aba barwanyi ba 23 muri uyu mujyi wa Bukavu, dore ko twagiye tubibona byinshi kenshi cyane ubwo izi ngabo za Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa bazo ari bo abashingana b'abarundi, ingabo za guverinoma FARDC birukanaga izi nyeshyamba za 23 mu duce tugiye dutandukanye bakabageza mu mujyi wa Bukavu. Nibarwanire mu mujyi wa Bukavu bakagaruka inyuma, mwagiye mubibona ibyabaye Kamanyora ubwo birukanaga M23 ara ku ngofero ya Mumbutu, mwagiye mubyumva abandi mugenda mubibona yuko izi ngabo za Wazalendo babirukanaga rwose babageza mu mujyi wa Bukavu bagakata. Nibarwanire mu mujyi wa Bukavu bitewe yuko ngo badashaka gukora guhangiza ibikorwa remezo by'abaturage nk'uburyo igoma byagenze. Rero nuko ibi bishoboka rwose, birashoboka ko Wazalendo byoroshye kuba yakwirukana izi nyeshyamba za 23 muri uyu mujyi wa Bukavu. Nyemerera atunyarukire ku itangazo ritanzwe na M23. Aba barwanyi nyuma yo kwakira itangazo rya Wazalendo bahise bafatwa nabo n'umujinya, baravuga bati duhaye abarundi amasaha 12 yo kuba bakibarizwa mu butaka bwa RDC. Ese ibi birashoboka ko abarundi bari buve mu burasirazuba bwa RDC? Ahangaha nuko rwose umurundi yazengereje inyeshyamba za 23. Ibyo umurundi yabakoreye muri Sud Kivu bakomeje kugenda babona uyu murundi batazamuterana imbere muri Sud Kivu, niko gutanga rino tangazo bavuga bati reka tubirukane muri Sud Kivu, asigaye wenda byakoroha ko twafatirana Wazalendo n'aba FARDC tukabasha kwigarurira Sud Kivu. Ibi nuko wenda bitari buze gushoboka yuko izi ngabo z'abarundi zava muri Sud Kivu, kuko icyabazanye barakizi, bazi neza ko gutera imbere kwa 23 ariko kubura umutekano i Bujumbura, bitewe yuko izi nyeshyamba za 23 zitera inkunga Red Tabara, umutwe w'inyeshyamba urwanya leta ya Bujumbura. Urumva yuko rero igihugu cy'u Burundi ntabwo gishobora gukurayo ingabo zacyo, bitewe mu buryo bwo kugira ngo kibashe kubungabunga umutekano wacyo, bitewe n'inyeshyamba zirwanya leta y'u Burundi zikomeje kwihuza n'izi nyeshyamba za 23. Ngaye nguko rero munyemere tunyarukire iwarikare haravugwa iki? Iwarikare hakomeje kuvugwa imirwano ihambaye hagati y'inyeshyamba za 23 ndetse n'ingabo za guverinoma FARDC. Ni mu gihe izi nyeshyamba za 23 zishaka kwinjira iwarikare, gusa bagasanga coalition y'ingabo za FARDC ihambaye ikabasubiza inyuma. Munyemerere dusoreze ku itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni itangazo rikomeye, ni itangazo ritunguranye, ni itangazo rije nyuma y'ibiganiro bya Perezida Felix Kilombo Kisekedi Antoine na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo riragira riti: twemereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
ikishaka cyose mu buryo bwo kugira ngo igarure umutekano mu burasirazuba bwayo. Ni itangazo risohotse ryatowe 34 kuri 35 n'abagize inteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ibi twagiye tubivuga kuva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagirana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byahise bitanga icyizere kuri diplomasi ya RDC ko intambara bari guhanganamo na mama 23 yuko igiye koroha. Ibi turakomeza kugenda tubireba, aho byerekeza gusa nuko M23 iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika risohotse nuko rireba cyane kandi ko twiteze byinshi bigiye koherezwa mu burasirazuba bwa RDC. Ni mu gihe igihugu cy'Ububiligi cyo cyamaje kudeployinga drone 100 mu burasirazuba bwa RDC zo kurimbura zo kunetraliza izi nyeshyamba za mama 23. Munyemerere izi page z'amakuru tuzisubikira hano, munyemerere mukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kugenda tubana mu biganiro bikomeza kugenda bitambuka hano kuri African Force News. Reka nkomeze kwifuriza kugumya kugubwa neza, reka nkomeze kubifuriza guhamuka ronka Imana n'imigisha muhorane mu byo mukora bya buri munsi.